indirimbo yiswe Amanda, njye nitwa Kai Proctor. Yewe zombi, yewe nitwa Kai Proctor. Indirimbo yitwa Amanda ni ya Zuchu. Nizere ko bayikunze, twagiye. Zuchu, njye nitwa Kai Proctor. Ndateka nkanakoropa mu buriri, ndagukorera byose ukemera. Ukuntu nsa ni 10 ku 10. Ndi umukobwa mwiza ufite n'amafaranga. Mbwira impamvu. Hagati mu ijoro telefone yawe igasona. Mbwira impamvu. Ese nagazi ko ufite umugore? Irasona igasona. Sheri, ngufite ikibazo nshaka kubaza. Cha Amanda ni cyande? Njye nitwa Kai Proctor. Amanda ninde? Amanda yo gapfa ninde? Amanda ninde? Ayiwe! Njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo ni ya Zuchu yitwa Amanda. Amanda ninde? Sheri, Amanda uramukunda? Nari mbizi ko tuzabana iteka. Ese nuwo muri Kenya cyane muri Uganda? Oya, ndarira yo. Indirimbo yiswe Amanda ati ndarira yo. Mbwira impamvu. Mwijoro hagati telefone yawe igasona. Mbwira impamvu. Ese nagazi ko ufite umugore? Sheri, hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza. Ikibazo kimwe. Amanda ninde? Amanda ninde? Amanda ninde? Indirimbo yitwa Amanda. Amanda ninde? Indirimbo ni ya Zuchu yitwa Amanda. Njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo nyizi n'ahandi wazikura uretse kuri YouTube channel yitwa Kai Entertainment. Nizere kuri gukora subscribe.